Kidakot ka Confederation of Meghalaya Social Organization hak laitrik ujilio arja arpsan kila turkindet sha office secretariat mandawai ko sarkar bakan pentre kamno ya ke inner line permit hak jala Meghalaya. Kani ka kanhuon pelalam khamat the chairman upa roy ku par syndrome kala dawai ko sarkar ban pentre kam ya ka migrants worker amendment bill arja arpsau but ya kiwe ki an ki bakhang lat ya ka jingwan rung kerthap jong ki menderi nakari Bangladesh nakari Myanmar but khamtam e man khang lat ki briu ki banabar ki bathmu ban le ye ki kamruna ruser hakani ka jilla Rajab, Cari Rajab, Cari Rajab, Cari Rajab. ILP. Abang Neo. ILP. Since 2019, nado arjar kan kendai lah pas resolution. Kalau dah kecil lah train nam tahu pajak ni nggak ada ULP. Kami ni pun kan nanti ya perlu benar. ULP. Kalau bumi itu isu tu, mentara sini iwan tempat ni tiba bernews pressure, bernews discourse ni. Lihat, lasai sini iwan berupat bah, ingin siapa? Terlebih, isu tu kata kena message kepada sarkar kepada pak sangi mentara sini. Ibat bah nong song jong kejela ke jong iki pasal tu ke pressure ke bawan mentar lembaga magistrate lembaga berkulit kalau nomor pengiawan tangkat ni arspa lai sepangut jong iki dah kabar pulak kita suruh ingin pak ban bu ya kini mak jong pi ba kani kejing dawa kamdi kejing dawa tang jong kai cuai si kamdi kejing dawa jong komsu kani kejing dawa jong pat ba ban kandon gaski ya kabangin sakot ya pi kide ban yami do pat ba ngin sapet ya kata kapur bo konrak sang mau ai kata kabur ban weng yu pat ba ngasuruh ka bo pat ba hiu la siu kata sponsor Yang mencuri kata. Ini nak kena kecewa. Kajing kali kalau lomba, lada kata kesunam kawan berulung. Apor bakal pai marway. Kamdei ka clue yang dipulet banlam. Bakal ni beriu ka don betah kajing yam. Tengingi semua bakini kajing ca. Kamdei tak kena kajing ca. Kajing satu ya ka ATM mau kriya. Kaba dak ki polak tengka ki pisa mo jong ka bang ki satu. Kumbang itep kumbang yoi ba ki dei ki pisa ki dei ki beriu ki banaba ki balik kini kum kini ki kam. Kim dei kini ki babun ba ki jingja ki baja kini kecalang. Oi kini ke jing dawa ke jongi ka LP nak kapor sa kapon ngila dawa ka sarkar ka jongi ka ong ngi yaisha ngila ekren ba sarkar tri mental kat nusna nadu arja khat khandai hadu menta arja arsan yim shim la ui ba ka sarkar India ka nong hoi ne em ya kata ka jing dawa ka kalong le no ka jing pas ka resolution jong kin ropong ngut ki MLE ki bolong ka sur jong pat ba nong song snong jong ka jala ka jongi la ka sarkar India ka burom ya kata ka sur Ngi la aya ki kabor, maki kila pendap ya kata kamram ban penslo, kila pa sa sarkar India, dega jingkli kalau ja ayu ya kata resolution, hadu mentang ngim yo ya jubak ke basai. MRSSC amendment act arja arpo, kabangi ong ba kidon ki beniat jongka ILP ya katu, ka sarkar India ke penpai sa sarkar Meghalaya. Ngi ba deputy CM in charge home iba preston siam jongi nak kapor sa kapor wong mangin khot ban ekran kabai dei ba kata jingpa lani ka jingpan jimbet jingmut jongka home ministry ni adu mentang imyo even khot inu ni pentar ka jong susi bangi le ngila tho nak kaliang jong HYC nak kaliang jong komso yo siam bangi kwa bani kenduk bani ekran ba dei ba LP ba dei ko MRSSA resource benong pementala lais nam kita jingpo ki jongi ban pan ting jing kenduk ngim yo oi ni so tho ba ubun ka musia mu jongi ngi kwa ya ka poru bani bani ekran ngimpa ban yawan ban yami than kapok surok ngimedon ya kapon rela damban siapa dari kim ai ya kata kajing ya kenduk bengi kwa bani kenduk ngimban si ban pelong ya kum kini program balarengi pelong pat kalong pat kajing thut yo babon talang tingi so ban ong ba kini kini kimat jing dawa ki jongi pat nginget ba ngi kwa ban nakaliang jong sarkar kan sim ka baar kamat ka bengi dawa kadai ba kakum ka jing tip ka jongi nakaliang jong home ministry kila I direction ya borok ki union territories ya borok ki jela ki state bagi di ban form kita ki special investigation team haman lagi district nak benta ban detect ban lap
banlap ban hak di ban dibuat yang nu beri ubuan bean sebagai napok Bangla ban napok Myanmar. Hadu mentang imioi bakata ka government kan siam ya kum kita gila inti ban form ki SIP. Lada pipet ya jinja kiwi gejala ka Gujarat kale ki Maharashtra ka Assam ru adu mentang kale ka wat kita kar Bangla ki barung illegally kata ka jalan dari hadu mentang ngimioi pat ya kata ka state. Ti nging soba kini ki kilong kimi hab berkabalai ngi dawa bani baka amendment yo workers bill ka banadu aja sa kilawanra ya ka amendment rei hadu mentang ngimyo ila kata ka amendment nakabanta ban ong ba ununu beriu barung ni kejala ban menteri kam budi bendon yang police verification bat ununu nong ai bela unyu unsha fine silap tam lada open kenyi ki kendon jo workers ak arja arbo begini gidi gilai teli ki jing dawa ga dong ni